si kelengi Tuhan, jumpa kita ibas kebaktin pekan keluarga wari si peempatkan bas pak saenda. Si ajuk kerina anak-anak ta rasa isi jabunta ikut muat bagin ibas kebaktin pekan keluarga enda. Mari raduras kita menakan kebaktin ta. Pekan kebaktin keluarga wari si peempatkan enda. Ibenaken ibas gelar di bata bapa. Anakna Yesus Kristus ras ibas gelar kesah si badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Si peduaken bali rasindai ema, kelengilah temandu manusia, bagi kam kelengi dirindu. Mari si puji Tuhan, ras kita rendi bas kita mendendenta, nomor 50 siwah ayat si pemenang. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari ras kita ersada ibas pertoton, opelenga si begikan kata di bata, ras kita ertoto. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa, si itandai dingin isembah kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Gosikap kemahandu guna nuriken karena katandu. Bagai pe perpulungan do gosikap guna dengkeh kensa. Kam dage Tuhan si engkuasai dengan singajari kami, sebab kam kap ulu pemetah dengan kepentaran. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami ertoto ngadap manbandu. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Filipi bindu sada, ayat 8 sekubas ayat 10 sada. Tuhu-tuhu tedeh kal ateku nandangi kam kerina. Alu keleng ate sirikna ibas Yesus Kristus nari. Di bata sak singku. Maka kai siku katakan enda lagua. Pertotonku karena kam ema. Ertoto aku man di bata. Gela ertambahna min keleng atendu. Janah rikut ras pemetek si tuhu-tuhu, ras pengangkan si serta. Gela ia tehnu milihsa, apai si mekulina. Alu bagai bersih kam pagi, dengan la erpandangan, ibas warina Kristus roh kedua kaliken, guna ngadili krina manusia.
geluhndu pagi itambahi alubia si tuhu-tuhu mahuli. Si enda Jesus Kristus ngenca ngasup jadi kenca. Maguna muji dengan pahagaken di bata. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, ibaswari si peempat kenenda, iaju kita gelah namin ertambahna keleng ateta. Paulus tupung ia ipenjarakan, ukurna tetap kempak perpulungan si enggo ia laina. Aminna pe daging kulana ipenjarakan, tapi ukurna tetap kempak perpulungan ni Kristus. Makana guna nambari pusuhna si erkeleng ate nandangi perpulungan dai. Mekapkan alu notoken perpulungan ne, gelah nabanci perpulungan ne pe, tetap ertambah-tambah kekelengan na, sirehna ibas Tuhan na. Memang siteh ngaenda, adina isungkun kita sekala-sekala, apa ini ibas kita, si meriah kal rusuh siakap ngkelengi. Tentu kerina kita enda, tiap-tiap wari, si praktek ngaenda biak ngkelengi. Lah kita rendobahan, bapa nande anak di tengah-tengah jabu. Pegancih kita enda si keleng-keleng. Saja penungkunenna, maka kelengen tae erpalaskan Kristus ni. Tentu erkitekan kita anak-anak Tuhan, kekelengen tape erpalaskan Kristus. Maka namin ertambah nawari, ertambah-tambahna kekelengen ta. Sebab Paulus pebagai pengukurinan nandangi perpulungan. Amin na pelabanci ia ngelai perpulungan ne. Tapi kata di bata min erbahanca yang gelu ibas kekelengan. Maka isi pertoton Paulus gelah namin pe perpulungan enda la terjeng kekelengan nangenca ertambah. Tapi pe pengangkanna serta karena kekelengan ne. Sebab ciri-ciri anak Tuhan harus geluh ibas kekelengan. Dingin pe anak-anak Tuhan metah milih apaikin kekelengan si erpalaskan keleng ate Tuhan siapa ilah. Sebab lik kekelengan enda menaikkan ikelengina tempa tapi kepentingan naja ipabelina. Makana kala si erkeleng ate bersih pusuh peratenna enda tentulah erpandangan ilebe-lebe di bata ngena dengan keleng ate di bata. Maka ibas kerhen Tuhan pagi si kedua kalikan kala si bersih pusuh nak kelengi lalit je kepentingan nasi terbuni. Payo ya kap Tuhan. Sebab Tuhan pe kekelengan silit ibasia langarapkan si muli. Kekelengan ne tetap mencidahkan makana la atena kala perdosa mate. Tapi kejeran ya mulih kala perdosa kubas dalam kebenaran masih harapkan. Maka dikunirah pagi Tuhan si kedua kali kan pe erkitekan keleng ateta ibas Tuhan nari, janah kita gelu ibas keleng ate Tuhan, enda sada kriahan man banta. Sebab nina peda ibas ayat 10 sada, geluh ndu pagi, itambahi alu biak-biak si tuhu-tuhu mahuli. Si enda kerina Jesus Kristus ngencangasup jadi kensa. Jadi biak si mahuli enda, ibas Tuhan ngenca serta. Adina ibas Tuhan nari biak kekelengan ta tersuhkin bas nari. La si dalankan jadi sinanggel ta. La si lakoken jadi perbeben man banta. Lit rusur niat ta kuganga baka bancir ulina. Adilalit niat ta guarban sama huli digange si puji dengan si pahagakan di bata. Maka biak di bata makapken biak kekelengan. Maka kita pikrina bertambah warina, bertambah-tambah min kekelengan. Ia apresiasi kami, khususnya mankam krina ngawan perpulungan irunggun GBKP Jalan Bahagia. Erkitekan pandemi COVID enda, tambah warina, tambah-tambah kekelengan du, silit buatan du, bagai kategorial, rikut ras PJJ, mungkin pe pengurus Moria, sektor, tersuruh krina ukur du, ngaturkan penampak man perpulungan si kesusahan. Bagai P3 kam donatur si idarat gereja GBKP
bahagia nar. Iseh kendu kekelengendu, tambah-tambah kekelengendu, si tubuh na labor kiteken kami. Tapi kiteken di bata singgerakkan pusuh. Makaman ban tapi tengah-tengah jabu. Anak-anak tapi si ajari. Si banja diusihan, dirinta. Gelana ia pe tambah warina, tambah-tambah kekelengan. Tambah keleng atena man Tuhan. Tambah keleng atena orang tua. Tambah kekelengan atena arsenina ras terturang. Bagi per kade-kade. Gela ulamin mundur tapi maju. Pengarap enta. Sebab pandemi COVID enda engko mengubah kebiasaan ta. Go terdilo krina pusuh ta guna engkelengi ras nampati teman-teman ta sir kesusahan. Makana Paulus pe meriah ukurna sebab amin na pe ia i penjara ngasuk dengan ia memperdiatakan perpulungan dalam versi baru maka kenoto kensa mempersingetisa gela ula lupa ia karena keleng ate dibatasi serta ngajar ia arah surat dipersingetina perpulungan kita pe bagai engkelengi kita alu kini ersadan arita maka jabu-jabun tapi krina kita si pulung bas pak saenda kai si banci si ban nampati kalak si deban si sampatilah silik bas kita berbagi tentu ema sada keriahan ras kemalaman ate sebab pedah di bata banci si dalankan bagi kelen ate bapa man anak-anakna bagai kalme pengkelengi di bata man kalak si erkemalangan man tanah maka kalak si erkemalangan man Tuhan kuga pape kekelengan silik ibas ia serta idilo kita kerina guna engkelengi teman-teman manusia bagi kita engkelengi dirita adi meriah siakap ikelengi maka kita pe harus engkelengi erpalaskan keleng ati Kristus Tuhan go berikan modal go berikan na asam man panta guna banci kita ngelusi keleng-kelengan tetaplah si dalankan maka tupung pagirah Kristus si kedua kalikan atan kita kerina bengket kubas kini rajana kerina kita terdilo aku reskan aku pemeriah kal kokap ikelengi kampe tentu bagai tapi simbelin nakal keriahan ta makapkan geluh engkelengi kalak si deban sebab geluh ta boleben ikelengi di bata Tuhan si masuk-masuk kita kerina ketuahan kata di bata si banci si pakai kenibas kegeluhan ta si tep-tep wari amin mari ras kita bertoto bujur Tuhan isehkan kami man batu kekelengan sirehna ibas kamnari menjadi ulu gegeh kami sampati kami Tuhan gelahna bersih pusuh kami engkelengi serta kami ibas engkelengi kini kekelengan kami mehuli ergiteken kam singajari dengan si mereka kekelengan kami laatan mencabas dunia tapi bas kerehan Tuhan si kedua kali kenpe tetap atan kami sebab na te kami kam tetap singajari kami ngeluh ibas keleng atedu terpuji kam Tuhan arah katandu termulia kam erkiteken banci ipakeken kami ibas segedang-gedang geluh kami sebab Yesus Kristus Tuhan ngatakan bujur kami ras artoto ibas keleng atedu simbelin amin senina ras turang sini kelengi Tuhan radukan grina kalak Kristen bas grina ingan ras paksa mari si akukan pengakun kini tekenta ninta dagi ras-ras aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana si nepalangit ras doni aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari si so keliaman tergelar si Maria si ngendanami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus ipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen pateluariken ngokeke ibas si mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasi enggo mati aku te man kesah si badia janah lid sada gereja si badia persadan kalak si badia pengalami dosa kini keken pula kegeluhan si rasa lalap amin
Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari raduras kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur, rasa lalap atiku ngatakan bujur man bandu, tergitekan kai si ibahandu, o di bata, di tengah-tengah perpulungan kalak si ertutus ate man bandu, kumomoken kini ulindu. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, mari ras kita rendeng muji Tuhan, ibas kitab mendenden nomor 177 ayat si pemenang. Mari ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Kekelengendu enggo ialoken kami. Jadi asam kami guna engkelengi teman kami manusia. Ngaku kami maka kekelengen kami lemah serta. Tapi te kami erkiteken kaum si ngajari kami. Serta kami guna geluh si keleng-kelengan. Bahan dagi bapa ras nande si keleng-kelengan. Orang tua pe raduras engkelengi anakna. Anak-anak pe engkelengi orang tuana. Gela alu bagai rebuena pasu-pasu si ialukan kami ibas kamnari. Sebab kami geluh ibas keleng ati Tuhan. Bagai pe pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah keleng atena rakyatna. Bagi rakyat keleng atena pemimpin bangsa ras negara, alu patuk nandagi krina peraturan singgo iaturkan ibas negara kami. Pasu-pasundu Bapa, gelah ndau ukur kala ilat arah Indonesia. Gelah Indonesia tetap mampu bersaing ibas dunia internasional. Bagi Bapa ertoto kami, pasu-pasundu krina anak-anak ndu gelah gelu ibas keleng ate. Bagi krina tim medis, aparat negara, bagi pemimpin-pemimpin gereja ndu, keleng atena krina ngawan ni perpulungan na, ngawan perpulungan pe, keleng atena nandangi serayan na. Geluh kami si hamat-hamatan, si keleng-kelengan, dikunelit si lepa alamidu kami. Bagi anak-anak ndu si sakit, ibas kuasandu sehat menjuah-juah ia, khususnya kekelengan kami nande alan berusi nuraya. Bagi pekrina anak-anak ndu si eop nama i rumah sakit. Bagi pe si i rumah Tuhan ibas kuasa ndu menjuah-juah ia kerina. Bujur Bapa ibas berngi pewari si peempat kenenda tetap dengar setia perpulungan ndu ngikuti sa. Bagi pemin baswari si pepagi pe tetap ia tutus rasa isi jamuna guna ngikuti pekan kebaktin keluarga. Sampati kami Tuhan gelah ngasuk kami, geluhkan katandu, geluhkan kekelengendu, ibas jabu-jabu kami. Asa kami ngasuk, asa kesempatan kami lid, bagi pe te kami pe iperlengkapi Tuhan guna lebih serta kekelengan silit ibas kami. Endam Tuhan pertoton kami, dikune ibas kami nahkan kekelengan lid, dengan silepak lengakap dupayo alemindu kami. Sebab pertoto kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ibas pertoton Tuhan, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda. Alemi salah kami,
Bagi ialami kami salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si iletnai. Sebab kamkap si mada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di batana. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabondo. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bataku kam. Janah malam atendu ibahana. Amin. Jua-jua man bandul rina nawan perpulungan, si tetap setia mengikuti pekan kebaktian keluarga ibas aksa endah. Tujuan